Navê te bi xêr? Navê min gewî Navê te çi xweş e? wala nexweş kêrek Çima nexweş ke wala xweş e? nexweş e. Çima tu hez nakî ji navê xwe qî? Na Ji bo çi? hez nakim nexweş. Wala navekî pir orjînal e, navekî Kurdî ye, navekî xweş e, hejê hez bike. Baş dayê em dixwazin tu hinekî qala xwe bike tu ji vî gundî tu ana li virî yan ne li virî tu çi dikê bi çi re mijûlî? Ne li vê me Tu li bajêr dimîn? el bajêr dimîn. Ji kengî ve ji vir çûye? Hey heft sane de salê çûme. E çawa ev derxweş e yan bajar? Wala ev el vê xweş e. Axa mera xweş e. Axa mera welatê mera nava mera. Tu çima çûyî bajer wê demê? Wer qewimî. Wer hewce kirê çû. Me heywana xwedî dikirin, hezar hev dat ber derî, şîrê min, mastê min erebe dat ber derî, dibirin, dîsa dihatin, em diçû çolê, me heywan xwedî dikirin, em me çêleka didotin, kêf kêfa me bû, me xwir dikir nav berpê da, me nizanî wî dinya çawa tê çawa dere, me di cî da bû, kêfa me di cî da bû. Ana xêncê zilmê û qetil û qîtal û tişkî tune. Xêncê zilmê tişkî tune li dinyayê. İnşallah zilmê barış çê bibe, Xwedê silha xêrê têkila bameta xwe, bi derbasî kêfî derbas bibe, înşallah bi xweşî derbas bibe. Erê em bawer bikin em bihêvî bin ew ê çê bibe. Wexta me ra bevdiyara durist bû înşallah ê çê bibe ê bigê miradê xwe. Îş duristî. Duristî rastî bi ê bigê. İnşallah. Em zî dixwaze awa be. Em zî dixwaze awa be ya. Ew ê çê bibe, te qez ew ê çê bibe. Baş e dayê ez dixwazim. İş em bêjim çi wele nikal. Tamam. Tu hinekî em dixwazin hinekî qala ciwantiya xwe bikê li vê derê demê we çawa derbas bûn û niha çawan mesela li vê derê çi hatiye guhertin? Li gor dema ciwaniya we û an wextê tu didê ber hev. Meşxura kar dikire. Kar dikire. Vî zilma vî giraniya tişkî tune bû. Me kar dikir îş dikirim, me heywana xwedî dikirim, me bexçe da danî, me beviya derbas dibû. Ya. Wê demê têkiliyên ava mirova de jî xweş bûn, germ bûn newsa? Ev xwe xweş. An wextê ku tu ji bajêr tê vê derê ew germahiya berê wextê dema ciwaniya te de li vir tu dibîne yan na? Na çû. Çiye? Çî. Ew jî çû. Ev çû. Giz qediye. Wî çaxê zilm tune bû. Rahatî bû, dilê rahat hebû. Heywankî te wendat wî bi şev te digeriya gere te vî heywana xwe bidiya bane têgirandir. Ana îsanê te jindir derdkevtine wêrî bibê çûko da lukuma. Berê vî tişta tune bû xîzam, wî zilma tune bû. Erê rasta aniha bi her awayî zilmek heye li ser vê civakê bi tabt li ser Kurda lê bila em bizanibin ku rojê xweşî nêzin. Tabii inşallah Xwedê wexta çêkil hev bîn êle bî. Devlet tiştekî. Helekî jî bi berxwedana me. Berxwedana me. Wele ez derbas. Ku ez ê hinekî xwe bide naskirin tu kî çi kesî çi dike? Ez Hacı Ahmed ji Şilbê me, ez layê Eliyê Xecê me, em 210 sal berê hatine vî gunda bavê kalê me şên kirî 210 sal berê dan vî gundan. Ji ku hatine? Bavê min ji Pîran hatî, ji Dîcla hatî, diya min zî ji Qerejdağê hatî. Ê baş apom dikarin hinekî tu ji xwe zarokatiya te û ciwaniya te û hêjî tu li vê derê dijî newsa? Bavê min kalê min giş li vî gundan bûne, ez gede bûm li vî gunda bûme, me berê cot dikir, em diçûn berpez, me kar dikirin, cot hebû, erd hebû, ana erd û cot neme qizam çikî tune yana. Erê ji xwe ku em jî dibên hemû derbûyê beton ji bajêr tu ferqa wê nemaye an. Ana dax ew tirbiyem, ev ya 20 sal em bûne zata ew bûne em bûne mehle. Yolatî mehelesî. Berê Şilbê bû navê gundê me, ana bîye Yolatî mehelesî. Navê wê jî hat guhertin? Navê tabii. Bu 20 sal zêtir navê berê Şilbê bû, ana bîye Yolatî mehelesî. Baş apa mesela dixwazim berê dema ku hîn nebû bû mehelle hîn wek gundekî bû li vê derê jiyan çawa bû û aniha çawa ye cudahiyê di navbera her du dema tu dikarî hinekî ji me re bilêv bike? Xizam berê divîş gundê me de em 25 mal bûn, 30 mal bûn. Çil kerî pez vî Şilbê derdiketin. Çil kerî pez vî Şilbê derdiketin. Naxire hebû, dewar hebû, me bêriyê dikirin, me cot dikirin, me paliyê dikirin. Ana tişkî tune giş qediyayê tişkî nemayê.
کسی کو لوی دری هین دجین هین تکیلی او بفر قط نبویه و تدی نچونه باجر بجی نبونه آن هچی دیگن لوی دری یعنی در فتی وانو کار چیه؟ شخورا العدا درن عد نمایه گشتکی وقت وقفه آن شخورا درن لا دوه گشل ودری عدا پمویا داجون درن سبزه داجون پمویا داجون تشکی تو نیه کار تو نیل ورا اینکه در عملیاتیه دکن اینکه درن شخورا پمویا افدانیه دکن پاری ورکنو نمایه تشکی تو نیه گش بوشن سرس به راد بن درن قهوه واره ود گارنتی مال ولی کارو ایش تو نیقیزم باشه اپو ام سپاس دیگن مالاوا سرچاوه من سرونیان من تشکی دبیجی ببیجم را سپاس یعنی تشتکی جدا کتب خوازه ببیجه جمره هبه والله هتش بخير خزام ام تشتك جداد بيجن في مملكتي ما خدي خلاص بك جبلاش قضا جفا اولايا خدي بارش كي بينه تشكي مرف كي باش دركه بالهفت كي بينه ام رياض غازن باشقا تشكي دينا غازن باشه سپاس دیگه مالاوا من سرونيام قزام ام دخوازه مسئله تو هنه کی ام بشخو هاتن لشل بدگرین درباره جیانا ورده درباره دیروکاوی ده ام موسا آگاهی دستینن جیشینین ور تو دخوازه چه بجانجی تشتکی جدا کتش مره بیجه درباره ورده هیا گلو والله ابيا دهام هنزانه بيوا كام حلاك ديار بكر و از بيجم اوش ترى بمشلبي جوجنتي جندنني نبي باجارتيكا نافبره دمایه نابري دا ماي لازم اك ابيا كاري شاره دارياد و كاري وكي دنيا دون از نزانم يابر فقط برا يا بباجار يا ببجند دوی نابری دانه مینه. از بهم ادین نمکنه کو وگری و گوند جبر کو در دورای حمو بویا باجر هر چهار علیه ویجی گرتیه دور پیچ گیری و در باس بویا. لازم و چاقی جرا خدمت کی بو که باجر. تشته کو نجی گازنج دکن چیه مثلا تشته کو الور کیما خدمتا کو نهاتیه کرانجی نهاتیه داین. والله هما هواش ترى بيج مرتا ريك ما هي ريت برمرا در ريك تيت نابا كنت دوي دريدا سقنتيك هي دوي دريدا يعني ka alt geçit çebe üst geçit per gel kullanmışnak dve derede sıkıntı heye lazım bir gün dera yani çunduna hatına gün hab vasıtad ve hab negadı gerek ki var hatta ki jera çebe yani bir krek de gün o praku taqal dike azbawr dike kese ku berasteng be ne karın dure der bas be nevsa yani jiboan gerek çareseri ek veredidin tabi ihtiyar ki ne kar ve dere bu karbine gede ne kar bu karbine ve te jin ne kar bu karbine ancak hort bu kartine evcika yani persigundra fayda ve tünne ve pre lazım mekej ve prera dibedere de çareseri ki bebinen o dünezika esva perskreke zede eznet gunda najim epren zanım ez avaştara bejim baş yapam gelek spas ke maliava sahibi malu ve zababe به تماشاوان هیجان نهاجی امنوا بخش دایک سعادت مخوسکم سلاوی که بنده و هناك يجيب ورا صحبت بك مرحبا اشترى مرحبا سرچاوي وقوات به سرچاوي خدي سرچاوي تنيشه داي تذكري هناك خوب ده ناس كرن كيبنك امين اس حجي سعادتم شلبيم حجيمه كان جو حاجه ولا 15 سال هي اي باشا خدي قبول سرازي خدي مالت مشرفكم قديمه انا ترسا قدي قنير قد تابد ما جوان ترسي ولا عند ترسن ده قدي حيوان وصا وصولاد انا ها جبر روشا قلم عند ترسن قدي ولا قدي كي مارت ما مدرخصني صار بريشان بو فقير وشو زل مزال اوزي قدي بالكشاده ما بريشان بون خدي قوانيله تشك نابه حقي كزيش كثير نامينه ما بسر بك ولا نامين قزام ان شاء الله نامينه باشه تو شي زارو كافي گوندي يان تو جدر وهات زارو كافي گونديمه تو تكاري هناك قالا فيدري مثل زاروكاتيات ده تشاوا بو آنها تشاوي وسط هناك بده برها ام شربك ولا ام بري جينج بون بزي بابين ببربو ام حيواني تشولا بون ما مال نددي ام زوجين ولا غزيري متنابو اوزي كذا وقت شغلين اوزي داري وباش بو اذا ما حيانا كارنك انا تكتي جانبي ولا مدا باك نام باش نافن انا تو باشي تو پر باش خورد خويا ديك لبي بختي تشد تشيني دارتي تشهنا عولي ما هاتش كي داداني افا بيرا ما ابو بيري ابطال كرن شما ولا نظام نيشتن اف داني مالا وانا دا بلديه منيرن ترسا بلديه منيرو
دگو گدی زارو که دگو به گدی me belediye me dگو yazığı avı ne şغلين İyice anaha mundikarim bakar bir. كان عندي معنا سرير بني ne bilsin hem karşı kamera yine Nana tiştek nabi em xo buxanel ve kes garip tüne. Başa da em spas ki malata ava qavat beşte. زم سر تعبي قديش ترازي قدي قدي وبيل قدي صالح بك قدي ريال راس بتبيشياوي Em dixwazin neki peşi xo bidin naskirin û paşejî hinekî qala gundê xo bikin û qala jiyana vî gundî li vê derê mirov bi çi şeklî jiyan dikin û hinekî wê ji me re vebêjin. Em bê di serî da kalê me di gundê Şilbê da em bê merivkî dewletmend bû. Hêkî mala beg em dibên me digo beg li vê derê wa debara Şilbê bi tevahî giş bi destê wa da bû. Em bêjin zor û zehmetî gelê gund ji destê wa dikişandin. Piştî wî dema wî qediya îja em bê serwarê aboriyê da me bi karê devra çolê dikir. Pez û dewar bû em diçûn ber dewara em çûn ber berxa me palî dikir me şixre dikişand. Dêra lîstikê da zî em wata bo em vala diman em bi xara me dilîst me bi kava dilîst me bi çete lastîka me hebû me çûçkê nava gund me çûçka pê lîstika xwe me rojê xwe derbas dikir. Nihat xwazim şek bêjim berê ev derê gundek bû gundekî ji bajêr 7-8 kilometre dûr bû lê ana bûye meheleke bajar ji xwe ji gund derbas bûye çûye ana ha ev der êdî di nava bajêr de mayê her çar aliyê wê jî êdî bûne ava heye nû mezin sa ava bûne mezmûna bajêr an jî bûyîna meheleyekî jiya bajêr li vê derê bandorek çawa neyînî kir gelo an jî bandorekê erênî bê çi bû Tiştê em dibîne erê her ne qedar em bê avayî zêde dibin avayî xweş dibin ama li ser feqîra îkî bandor çê dibe ji ber dewara wî çê nabika dibe betonlaşma işte wata beton dikeviye erd wata destê gel derdikeve gel îsterî semet xizaniyê dikişîne em bêjin berê dorim kî erdê yekê hebana şxura ek zebzeba fırıngî û bercan ba petêx ba zeveş bana wê xwe qasê dorim kî genmê xwe bavê tane debara xwe pê bikira îro em bê ji wa feqîra di xizaniyê da mane ji ber nikarin debara xwe bikin îja berê em bêjin bi kere û hespa diçû nava şeher mast û şîr divirotin diya me bixwe em bê ji tevahî Şilbê giş were bûn serê sibê bi niga kerê xwe mast û şîrê xwe bar kira biçûna derê çiye li wê derê bivirotana batana piştî wî erebe çîbûn îja bi ereba diçûn datin li vê derê jî tiştî bêjim Anaha îca ew diçin ji bajêr dikirin tînin newsa îja jî ana dikirin derin dikirin tînin di gundan bêjin ji sedî heştî wî ancak dewar destî wî de hebe ji sedî bîstî wî heştê wî jî bê heywan mayî zaten derî war nemayî kî heywan lê xwedî bikin ciyekî ku lê xwedî bikin û lê binerin tuneye newsa nemayî Başa berê li vê derê av jî hebû gotin çem hebû derba anha ew çem hemû çikiyane newsa av çikiya av ji me em bêjin du gund wê da heta Şêxkendê em dibîn ji Şêxkendê wê da av tê ji ber zêde em bê xanî avayî çêbûn yeterlî da av zî her çû em bê cî heywan lê dişêriya wa qirmazî giş kepça berdanê kevirî wî rakirin kirin erd ciyê heywan nema ji ber wî halîle hem heywanat kor kirinî hem zî av yeterlî nat em bê ava wa têra wa gundan nekir em bê heta hewala ava wa diçû îro ava wa em bêjin Tirkiyeyê mezekî dora 200 kilometre 100 kilometre heye yani ava wa hat xwe dikirinî ji ber yetersiz bû Başa em spas dikin malawa ava Sağbî ez spas dikim ber we mera vî agahiyê danî Gundê me gava di heza yanî takriben sed û heftê sal berê
در و دور آمد هجا هیلا چیا چند مالبات هاتنه لور بجیبونه شخور گندک آوا کرنه ایجا وی چای ناوی شلبی ده 1500 در ناوی ده پرتوکان دا در واسبه الی راساتمه ده وقتا جخوان زانن ده وقتا یاوز سلطان سلیم دا و حرم و عدنگاری کتی دست عثمانیان یعنی وقتا زاروکاتیا مگاوا از تینم هشیخوه لور او هبو لور پاش گند دخوازی اوه پاش گند جخوی آنا وی بیاوی و خانیه سه چارقات تونه بو گش خانیه حری بو بنی به کبر حش برکی ده هاتن لیکرن سروازی به کرپیچا و خانیه دقات کم بونه دقازی موی چای مدگو 14 وی کانیا پاشه هم دبیجن اف کانیا پاشه وی چای دو گنده بینا هری بلند او بو به حشمت بو یعنی گش گند مال گند گش دبینه کانیه دا خویا دکرن ایجای آنا امیزه دکن تد ناوا گنده پچوک مایه یعنی به شوازه که خمگین سی خوار بویه سیوی مایه سی دل مرف پید شوته اوی کانیه جالیه مگو والیه دیاربکر آمد دستو بیستو یکمین ناوی قرط اسماعیل پاشا چکر و سل قشلیزی جا مزگفتک چکر و لورزی کانیه که اوی کانی جبلاکو کاروان یک جور دادهاتن کاروان جور دادهاتن سری ریا کاروانان سه گندا جارخ جیه کی خان هبو ایجا لورزی گندی کاروان یک جور دادهاتن بروی کانیه ایوار حیوان میوان خواهد کرن و شوا قاسبه چون و حیوان خود سروی کانیه آفدا دو پاجکیوی هبون پیشیاوی حوز بود دو لوله حسن دا آوک بشرشر آفدهاتن آنا وزی بچاوی خودی او بیه یعنی آفتید نمایی متشقیه مخابن و گنده گلک یعنی 6-7 حبکانیه وی هبو جبوناوی اوی از یک جانا یعنی ادبیجم گلو و ناو شلبه جور هاتیه یعنی دو کردی دا ناو تی تواندن یعنی من بیج گاوام دوی پیاسه شلبه یعنی وی شل بونا خوی ناو جوا کانیا گرتی از ورد فکرم لی دبه که شاش بمزی و کانی مانیه میدن کانیا جلا کانیا اسمکه و کانیا پچوک و کانیا هرما و گلک کانیا دن هبون و زوی پیشیا گند و نوال آنها هی نوال وای خویاد که اوی کانیا میا پاشی جوی نوال را چافکانیه دکرن دست پیکا نواله بو و دوی نواله دا آف دهرکی بر بجیر دچود بنیا گندا نوالا مزن مدگو تبلیوی نواله دبو و دوی نوالا پچوک و نوالا مزن گل گل مزن زیه و هم دچود نوالا مزن مته دکتن وا گل مولا ما تدا عاصنه بریا افجانیه دکرین و نوال زی پاشه گلک جو و اوم برف و بارانا دباریا دکت و نوال پاشه چو چمی دیجله تبلیغ چمی دبون یعنی گند براسیزی گند دگو هری یعنی اوی دیالکتیگه گنده که آنا از تینم برچاوی خو از آنا الوی گنده شلبه میزه دکم گنده من ایدی و خاطرای منی کود زاروکاتیه دا تینه بیرا من مخابن نمایه گندک از میزن ادمیم قیلجیه کی غریبم گلک تش گوهریه بوی تاخ یعنی جو گند درکتیه و بوی رنگی از تخمین دکم کبنه شوپی و عرف و عادت گندیتیه زی روش بروش وک خانی و وک بینا و سازیه او زی هاتیه گوهرتن بریم بگو من شخوا دما کو ام جگریان لی وقت کو ام لگونده کی بون ما خو حس نکرد براستی و کو تاخه که باجر ام گریان شخوا و حسیات جدی دمرو ام جدی خویا کرن کو براستی جی اور فعادت و چاندا گندیتی او جدی وقت کو تگوت او کی چوا فیزیکی هاتی گوهرتن او جی هدی شوله رابویه ولی از دخوازم تشتکدن زیل و گوتنی خوام زیاده بکن تزانی برای دوی اردنگاری دا کرد و گلین ارمن همود ناوا هفدا همان گندی دا به هفرا دجیان و اکبرا دجیان گاوا ام هاتن ور لپاش گند چند خانی هبو
خانیه نوا ji kerpiça çêkirî em zarok meşxur ew dikirin bi paş wê wê xaniye me em dilîstin li wê paşxaniye gorekî hebû û ber derî da ber wê xaniye da meriv gava heriyê di kola wa kevrên mozaik derdiketin nizanim ana çawa bû nizanim bu xaniye ana lûl wir çêbû çê nebû nizanim yani war xuyaye pêşiya ku va گندی میک جدرو دورا هاتن و مالبات یک جیل اچیا هریم اچیا هاتن الور بجیبونه ور خویا پیشیا وازی لور جیان هاتیه دومان لور انسان جیانه